Medijski sadržaj je deo projekta Užička deponija Duboko. Projekat sufinansira grad Užice. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Biblioteka osnovne škole Dušan Jerković u Užicu je bogatija za 280 novih publikacija lektire, kupljenih novcem od prikupljanja i prodaje starog papira u toj školi. Savet roditelja osnovne škole Dušan Jerković, prema navodima članice Milice Milić, želeo je akcijom da obogati književni fond školske biblioteke nedostajućim lektirama, a ideja članice saveta Danijele Krošnjar-Sretković je izazvala veliko interesovanje učenika. Da, deca su to jako lepo prihvatila, donosili su pune kese papira i novina kada je bila prva akcija u martu. Milica Milić je dodala za Radio Lunu da školskoj biblioteci knjige i dalje nedostaju. Sa namerom da popune police školske biblioteke, Savet roditelja i osnovna škola Dušan Jerković su organizovali krajem maja akciju Kuću raspremi, školu opremi. Samo tokom prvih 45 minuta zeleni kontejner je bio pun, a drugi do kraja prvog dana dvodnevne akcije. Zadovoljni su organizatori iz Saveta roditelja osnovne škole Dušan Jerković odzivom sugrađana koji su svoje domove očistili od plastike, papira, gvožđa, limenki, tehnike i guma od automobila. Najviše je stiglo kartona, stiglo je dosta flaša, plastike i kućnih aparata koji su rashodovani. Članica Saveta roditelja osnovne škole Dušan Jerković Bojana Obradović se zahvalila sugrađanima na svakom izdvojenom i donetom kartonu, čepu, polomljenoj igrački, frižideru, neispravnom monitoru. Preko lošem vremenu na početku zadovoljni smo kako je ispalo, dosta ljudi je došlo, raščistilo svoje podrume, svoja dvorišta. Bilo mi je baš simpatično, žena jedna zahvalila što smo pokrenuli akciju jer ona se ne bi nakanila da raščisti svoj podrum. Prema navodima Milice Milić, radnja za sakupljanje otpada Eko Mountain je pomogla akciju otkupom papira i kartona, dok je firma iz Arilja bila zainteresovana da otkupi sav prikupljen i razvrstan otpad. Znači mi njima predamo sve, oni ovo lepo izmere, onda nam novac uplate na račun škole i mi posle taj novac usmerimo na školsku biblioteku. Na adresu osnovne škole Dušan Jerković je stigao i poklon firme iz Beograda. Dobili smo 3 prelepe kante, postavili smo ih u školu, u naš eko kutak koji smo sredili uz pomoć zaposlenih radnika i učitelja. Milić je istakla da se ekološka akcija u osnovnoj školi Dušan Jerković nastavlja. Sugrađani će moći da dolaze svaki dan, da donose svoj reciklažni otpad u školu, mi ćemo to prihvatati, selektovati i onda ćemo prosleđivati na reciklažu. Velike akcije najavljuje i direktorka osnovne škole Dušan Jerković Mirjana Maksimović. Kad napunimo to što smo planirali u školskoj biblioteci, onda prelazimo na opremanje nastavnim sredstvima, kabinete prirodnih nauka, male učionice od 1. do 4. razreda, predškolce, produženi boravak, dakle sve po nekim prioritetima. Direktorka škole Mirjana Maksimović je navela za Radio Lunu da je organizovanom akcijom učinjen mali korak za veliku budućnost. Kako kaže članica Saveta roditelja, do 1. miliona je teško, a onda je svaki sledeći sve lakši. Istakavši da su višestruke dobrobiti od razvrstavanja otpada, direktorka osnovne škole Dušan Jerković je navela da akcija ima i edukativni karakter i da teži da razvije svest kod mališana o važnosti očuvanja životne sredine i korišćenja obnovljivih materijala. Dakle ćemo da krenemo, ako ne od dečice koja tek stasavaju i na kojima u stvari ovaj svet na kraju treba i da ostane. Svi znamo kako živimo, kojim tempom, šta sve koristimo, koliko otpada imamo, vidite te ekološke katastrofe, znači na svakom koraku i u našoj najbližoj ovde mikrosredini, po rekama, po kanjonima, po livadama, po šumama, kese i smeće i plastika. Naravno moramo priznati da smo i mi stariji negde, donekle, manje više, zanemarili sve to što bi trebalo da radimo. Pitali smo Bojanu Obradović i Milicu Milić da li razvrstavaju otpad na mestu nastanka. Moje dete, na primjer, uz mene je krenulo. Ja, na primjer, nisam imala do skoro tu, evo priznaću, naviku. Međutim, kako je krenula ova akcija, ja sam počela kući da vodim računa, znači da odvajam karton, papir, sve na jednu stranu, kese na drugu i onda se to u školu sedmično, kad se nakupi, odnosi. Mi u kući sortiramo, mada slaba vajda, pošto vidimo da sve trpaju jedan isti kamion, džaba suvi, džaba onaj koji nije suv, sve to ide u isto, ali doći će vreme, nadamo se kada će se voditi računa zaista o tome. O zaštiti životne sredine se priča i na časovima u Užičkoj školi, rekla je direktorka Mirjana Maksimović, pojasnivši da se o ekologiji uči na časovima biologije, geografije i odeljenskog starešine.
U našem godišnjem planu rada stoji kao deo aktivnosti i aktivnost koja se odnosi na očuvanje životne sredine, ekologije, ali nikad nije toga previše, verujte. Znači, priča se stalno da bi to negde imalo efekta, s tom pričom i edukacijom ne treba stajati ni u školi, ali ni u porodici, ni u okruženju, nigde. Neće stati ni akcija Eko patrole. U dvorištu Užičke škole Dušan Jerković ponovo će 12. i 13. juna biti kontejneri i džambo vreće, spremne da prihvate reciklažni otpad građana koji žele i nameravaju da raščiste svoje domove i pomognu mališanima, školi i prirodi. Medijski sadržaj je deo projekta Užička deponija Duboko. Projekat sufinansira grad Užice. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.